ko pila sungobian ka jingstat ke bapio na school ne pitang sungudon kamban tip khamba shishu ya ka core computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School ngidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip company asyusyu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lani pra iwe line ar not saw pra san saw wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henringi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Hadin ke jinglek jengok ban ke jingyolat ban sakhi halor ke jingbom sengancu jong ke jingking lailat ha ke senong sok ma hari boy district kabalab jingma ya ke lek kawan jong ki paiba na ke jingwania jong ki kali ki bahe pat ki bakit ki jingkit ki bakhya nanta ke jingjabo mat ke jingbom pentre kambha ya ke nongpo town shopping complex kabadan hasor nongpo bat ke jingbom patla jong sarkar ban siu ya ke bai kali jong ki nongnya kali kamai sumo nadu bag sarkar ka pendon kam migti kali sumo hakapor ke bakidang yakun ya ke jingpang COVID-19. Kidikot jong aseng RBPC ya ke jinglam jong Presiden Ubah Jason Lennox Nongrum rengkat kidikot gilalej ban yakendu ya Deputy Commissioner ke District Usri Abilaj Baranwal IAS ban pensngau hau teu kli jong ke District halor kini kilai tili kimat bat kentu ba un simkhia ban penbek kloy katbala namar ke degi kam ke bakta bahaya ki paiba. Jong ka River People's Council akan resmi Iwan bani kendu ya Deputy Commissioner akan menjadi kelai kelikimat tiba ketak ya ka rokom im jong ki pai nong sesnong antara distrik Keblawi kebenikong ni yok bani keren berusi hadir dapat kita jumlah lain jong ka pisa COVID-19 pending bills kebanadu usnam akajar arko ar kamat benikong kamat ar kalong hakabidi ketika jing long cuman ketika nongpo town shopping complex ya keba kilayo iya kini kisni bagi kuar giladan nak kalian juga sering hadin banyak layo ki komplain ki babun naki nong snong naki try dukan bat naki babun ki balik ban rung hapo ketika kompleks hadin banyak lalik ban mi ban jurep hakin kidiat si baladan ngilap ngisyam ya kajinglong cuman juga dengan nongpo town shopping complex ha ka condition kabam long itenan bangin lek ban tejing cek ane bangin dung hangte namar ba kibun ki problems kibun ki cek kiba kadiga kompleks hangte kadon kam ban bandang hap ban maintain lane ban develop ya ka kum bakalong hadu muta ya habidi ketika kam kum bangila keren bangin ra ha ka office jong deputy commissioner bangila lek kuntai mata kasni ka jingi kunu badu bisi ngabu daga jingko bar kidon sau tili kimat kiba na kalian jongi ngila ajmut ya deputy commissioner but kali kan kalong ka kabolong seiso bat ngikermen scam ya kai produksi pula kerana khmat jeng seng ba usalum ya ki stakeholders bakal di committees ki bayan leader bakal tekam macam ni kisi ban sawan bat mentagasmi hakajing tho ga jami ni ladon kan ga jing tu ya ho ba hapok riboy district ga jomi nadu ki por ki baladap ngintip nak ai gadau kini ki officers semua kantam ki DC ki additional DC kamju dajak kwet bakin lek dalade ban lek mo ha kanu ka jaka ka badon ya kajing ujor ka bami ni pai ba mo snong kada ka boong kumta ngamut benong ba ngikwa ba udisi ha badon kino ki problem udi bendon ya ka por ban smutu ya ka ground reality ya ka jinglong jiman jog ka hamadan namar makandon ka jingya per lada un snap ini tanglong ba ki jingtho lane neki footage ki bangila bani ni baki press and media kandon ka jingya pel ada u dalade un meet na office ka jongu ban lek se ka nongko town shopping complex ban pit lagi jong kikman ngangit hanta un sala ban sumutu kai ka baki nong snong lane ki pigi nong snong dukan man la kasni kumno ki yekno jinge lade ki miyo ban shaba kumno kin jinge kin kenu jinge lade ki miyo ban di yak kumno ki kin shong dukan lade ki miyo ban mo khem kalai lani gitu ki facilities kiba Syah Ahmad kiba ngila adat ban highlight kini sing pula adat pengila kentu UDC mentak sini bala dadi balong ke bala ngikwa hiba uno officer ubade head of the district lani kiwana ke district ajomi nikmi inti yaki baki kinlong grounded
kin don hamadan kin smutu ya ka reality ya ka jing shisha te haka formal invitation jeng ilang baka jing tho ni la khot UBC pat BC imat la tadi kumbakalong te ula ai ni ya kata ka jing pentikna ba un salik ban gilsit ani ban jingo ban smutu telah dia haka bide baka ka jing cuman jo ka nongko tahun shopping complex haka ni ka jing ikan benda kasing pat UBC nakaliang juga sing labu daka dokas jito ba un penjari daki don siswa untuk mulai di NSS nomor bahagi ni kisi baki aku arterik ladang ngambakla nakaliang ke office ke jongo pula penjari daki bakno siswa untuk mulai di NSS haka bidi ba kesurok warmo sau umpata patat khama tenrei kumbakai long menta ki bakno kam ya ketika surok ketika jingking kamdi tak nang taking time dan dei wat kini kita jirang menta ki babun ki kam nang tu ki bami kena gitu ki area ki wan teka jing kani ke concern ka jing sokya ka jongi kamde ya kita ki surok mar ka surok la tadi bekas new kila ban repair ya ka kam tadi kan ka problem ka bakhia ka tadi ka jingki ka ya per lagi surok pi ka jingking pinam nang ban repair ba ong ba mo lese menta ban si pendap mau lani ban siang surok kam no kumta ka jingki ka ya per na surok jadi nak kadang benda ka sini produksi ka jing to ka jing ni la ka usai ba kam tadi kan ka concern tang ki kali ki bawan ako napo patar khma I mean ki warmau sau umperta bat adu patar khma henry nak bata baru kitu ki surok ki bayalam ye ki banmi syaka jiking lailan but ultimately ka ai ka bangi stress ndak kasing kalong ba ya ka jiking lailan de ban perking banyat ki kali he ki papalat ya ka khandai ton ni kum kasing Riboy People's Council sing kami rekat bat kini ki perlok ki bayanya ai kini ki sumo kamai kaba pelong yang ini mentak sing bagian wan bagi kendu ya deputy commissioner deputy Jona district ka long hakabide bat ka jingsa jong kini ki perlok ki benya ki sumo kamai iya kaba ka sarkar lembaga NHM kala requisition ki kali nado ka santrik jong penaime arajar arho bat ka jing pendon kam kini ki kali ka ya muslim arhuwei arhuar kumangila terus itu hapo arsnem lane arsnem tam ka sarkar kala penekam ni kali hak itu kipor bodon kenika pandemik ka COVID-19 kai ke ba pensukya ini kum kaseng kalong ba pi kini kide ki ba ya belas ni la bonong ba kide kini kita ki ba nya ki kali kamai ki ba demiet dala poyeng hapen pentikna naga benta ga jingbet jingbiang jong kayeng ki kon titi ba kunta ter Henry kai ke bakam susi kalong ba hadu menin-menin kan khidmat ke bagian keren kadang sa duna lai pulak paksa kabe kini ki perlu ki ke dewat benyo te hakini ki por ki bala dem nakaliang jong kini ke lai pasang banyaki banyaksar banyarung ki office opera and ke bisin ladon dono ka jing pentikna nakaliang jong ka department ne kana sarkar bol kowe bagini kini yo ay kata ka hok ka baki kila ay ka service ya ka jing chakri kapor bedon ka pandemik kendiat abai kan ka pandemik hagi tu kisnam niyo iba ka jingkang dam hakleng juga pertai niyo i ka jinglong jingman jong kidu kisni ba kat pamangi dang syong ying kat pamangi dang ya syong ying kini ki perlok ya mi na ying banyak iki kali na ka benta ban ay ka jing syakri ban pentikna ba baro ki jat menru ki don apdeng ka jing shingai tenrei I kumba menta katu ke service ka bakini ki ai mo kajing du kia du dam kajing bat le se kai ka contribution ka bakini ki lan no sni yang ha kitu ki por I kumba ka sarkar menta ka kin do thalai kita bar pai tena kalian juga saing ni penpau ba ngiyang bat kini ki perlok mo bandawai ka hok ka joki bat menta ka siya bat jung disi kajinya keren kalong ka basinso dia ka bau disi ula ndei bau kular ne pentikna henry ula keren ba mo nakaliang jong ka district administration haka level ka jomu wan prasyang ban take up ikani ka kam ban ka sarkar ban ki department ki belong concern ikani ka kam ban expedite ya kata ka process ban release ikani ka visa kam kloi kan mala te nakaliang jong ngirum daga sini lara daga jingtho ngila submit daga jingtho daga petition tingi kermen scam ba hakini ki sngi ban ki por ki benang wan kai ka bakine ki ban yo ka kita ka jongki om ya ka jongki we ya kai ka bakila trei ya kai ka baki ki la pendep ka kamram ka jongki nakaliang juga seng nyusuk mi ki baki ken yo ka hok ka baki ki la le ya ka kam na ka por ka ba don kan ka jingkang dam hakaleng jong ka petai ni wan ha siu pis ni wan terpat di bisi angkat data seng RBPT
na mangyo ya to sa ka basa nadu bisnam arko apwe adu arko arprang ilali juti rice nam arsnam tam adu mentang padio ya kan besar takadaung iwan nang ni kaseng kan tepat ya IDC nang bai siu ya ka bisa ka jengi nomor ni la sya da karam bun ba ini wei ke driver ne ba sinjinjar ba ngi dan ba palai tongut ke bun ini di try kali sinjinjar dan di try geladi no ya kali ba kimna si ya ka bai driver ro kadang iwan man tepat di sobha ba ile som ba pinyo ya bisa jengi nang ba ini tu ini like kebun ini nakting ini bun karam besar nak mengilang sudah karam di kiri pengir dengan kam bersih ke lakannya senam ke covid kalau lagi nom salah asnem latam aduh mentang ini siksa re lalai ibun di akhir office dia ni orang lalai cepat sudah kir kem lar bane ye di sikok kabil di kana kim siu dia kabil ini ini cepo NHM selong tur yang ngimran bisa sertar kamai bisa mai bisa sertar ngimla re bangin polai ya kap bil ngir mesin tinggi pamta gitu we ngilai sih kenong ngilek kenong aklar itu bukan lang begini seng tepat itu ini ai kubler gini seng beladan kalam bani layar ini pemerintah kapor nama penyo bisa jini bangin la bangin penetap di contoh hel dengan corona di ke la nadu nem aku bisa rilis tinggi aku kebil ini hari mentar ke takil ngir musim dingin kan nomor musim dingin banyak yang cepat kislah ngimla depan siu dia ke baikot baiklah ting lah sahabat kok di polis departemen kibat cek kibat katamran di polis dia abad ini dia kali lagi cek di pandemi orang mengisi ya baikot baiklah ini kadang tepat serta sama kami kena ke health department ba kalah bangan pelaj no kita di lembaga jingpa dulu di sini nani nak